شوانین هجاهر لسر بویر ویداوی کول گندوار کوبانی رو دیدن امن حال سر هلا سکایپ زارا مستو چالاکوان امی جباجار کوبانی ور بگرن دم باش کک زارا دس به کده تجمر بده خویا کرن چ بویر نو یه گرن که کول در دورا کوبانی جناب برا چکدارن رخصنا داعش و هزن یه پگدا رودای دم باش براتی اوا بو 4 روز لسر هر إرهابي داعش بشكل كي مكثف جندن كوباني بمدفعية 125 أفريج جم نظاماني دوباران بكن جندن كوباني ده شركي جران دكات الدردوري توصلاتي كوباني للدردوري جندي كوبر لك دشروانا يفك شهيد كتن وجي علي وان قال لك كشتي وبريندار هنا بله يعني براسي شر بردوامه يعني النورمال بيا حردم شر هي شهيد جي هنا علي وان جي كشتي هنا لأما او تشتهاني نن نورمال انه ابابو نسكي سالك باجار كواني هر 4 آليات دور پیشگیریه مقابل دور پیشگیری و نفس آلی داعش هذا يعني داعش قد دور پیش کردن باجار کوبانی و گندوه لمقابل تركيا دولتها تركيا او دولتها قطبينه ديمقراط او جي امترنا حصاره وكوباني دور پیشگیریه يعني آلی كده ده جنت بالنابه خديجه مصطفى هاتا كشتن بدست إرهابي داعش لسر جسر قراقوزا بر بفليكم بالدورة قنقرة دربات كوباني با يعني داعش ما يعني خلق كوباني برا ناده وغير كوباني يعني خلق كوباني مجال ناده وغير كوباني وغير باجير مقابل تركيا جي مجال ناده وكف جي دركبه يعني بسبب كثير مهنا نخش فهمه که درسنا درهای یان که حدثنا حلب یان درسنا شامه یان درسنا رقه یان که درسنا باجار ترکیه برا ناده و داعشی برا ناده هندر يعني او ذل مهانه ثوره مزن کوبانی دور پیشگیری 4 آلیا ساله که امد زندان دانه يعني هر 4 آلی يعني شر وبسيط ابابي امريكي عادي اما هر 4 آلي دور پیشگیری بن ودولتك وقت في ديمقراطي وتبيع كاك زارا اللي قلت الدخو يار كرن كوباني جهر 4 آليا وهاتيه دور پیش كرن يعني وتركيا جي وقت اني سر زمان كو او جناهلي شنو هاتندنا برا كوباني تركيا ده تشبه يعني باشا اف بريندار ام بيجن اف بريندار كو دكفن دشرادا اف نخوش يكون حال كوباني جناف نشتجيان چاوا تن درمان كرن بله از خودم بیشتر افتی که بیشتر این اوا حالات انسانی تنه کسی هانا خورشین کسی برادده يعني يكي بريندار بقرشينا زي كاتبه برادن درباتي تركي دبي اما بسران كاس هنا نخش برا نادل مجبور دبن فالتينور طالبين يعني ده داويد اخوتك بدست الاشجري كان هذا كشتم نازفه جوان بجوان محمد بريفاش ما يعني بقوانزي شارع بدست الاشجري كان هذا كشتم وبالدهان بريندار كتن والرجاباي كردستان بلكي بالدهان الشهيد وبريندار بنا بدست الاشجري تركان يعني باجار ما دور بيشكرينا هي فيها ما انها كانتون كوباني برفرشار كانتون كوباني شرط ديار بكرنا هي اليوم داين سانتنا تركارا شيكون دوغاتا شيبكن واب دريو بابا يعني مثلا ما حد الا دري بابا شر وكشتن ونوفري مثلا يفك يوم ملات يوم داش بابي امريكا نهار وش لباجار الدردوره باجار كوباني تشاواي كاكزارا يعني جاليه شر وبفتشونا يعني شر واستيايا ارامي هيا يعني هن شر برتسماك ودهرو داي هين بردوام جناب برا هر دو آلیان دا شرطم بردوام آوا بود 4 روز تر هست تنظیم داعش بمدفعیات که نه کرد دستفای به مدفعی 125 گند کوانه قصف بکه ذلك داگرمانه الذي كبر لك أبشر قلت كردان هنا قصص كيد أرمانجا وان كشبر بكن آدم يعني
آرمانجا داشت طور مدد وقتی خلقیت برای ناده که وگرن باجادی کوبانی یعنی تجبر در کدی تکانی به قولایتی هری و تبر تهر در کدیه کوبانی اما که وقتی وگریت تبر ناده دیتی و نگری کوبانی اما ما اساسا طور مدن براسی یعنی جمعیت وطنی کردی تخواستن جی کانتون تخواستن ترکارا بدون و بسینن اب دریا براسی داده یعنی چما ترکان لعزاز مثلا دری ذکری تجارت چیزه چونو حاصل چیزه چما یعنی دری سلام باب سلام ذکریه چرا دری بازار کردان کلیدن چرا ملت را کلیدن اوانا وقت کانتونش هر ته کانتونان در باز بنش لدیار ذکریه نوه دری را چنوه دری را ذکریه بله گلک سپاس دیگه که اب دریانا رسمی بن جملت رو ملت هر واره یعنی اب ملت رو زندان دبرد بله ام جی بهبینه کوروش ل باجار کوبانی باش ببه و دور پیشکرن لسر باجار به تواهی ور راشتن گلک سپاسش بو زارامستو چالکوانج باجار کوبانی بریا اسکایپ مره بو سپاسش بو زانیارینتا